يا بون اجا اش ما ترقش وتروح شتانا غادي نبيع شتانا غادي ندير شتانا غادي نتكلم غادي ندير في القفايز ونقرا على ضرب Kabylie résistante. Makarnava! اللي توليو راس الدار في فين وليو الناس ودي فكرة وتصبر نغليو ورجينا نحبس Vive la Kabylie! Vive Kabylie! يا محبسين لله هذيك هذيك ضرب نافوسي كربات نافوسي هذيك ساسا كيف كتشوفها Il l'emprisonne à tour de bras. Il interdit de sortir du territoire algérien. Vous savez, beaucoup de Kabyles ont peur de se rendre en Algérie et quand ils ont peur même de venir aux marches, de peur que justement, en rentrant,
ils ne puissent plus sortir. Il y a actuellement environ 70 000 personnes qui sont interdites de sortir d'Algérie. C'est une prison à ciel ouvert pour les Kabyles. Il y a du racisme.